гап не саломат бошем ра баъди ҳамин мошин ҳастем. равай бисмиллоҳи роҳмони роҳим. 7700 7900 2021 спринтер дизел 800 даҳним нақшаи худмонай здесь яка 8500 ина давай 8900 қариб Турсия қатимо нест зурай мумкин американцо туза пас кунанд дорем около $1100 дар резерв 9500 9700 чистая продажа. То даҳанима 901 давай иншаллаҳ ака бардин худо хоҳад $10100 ина дидӣ спринтер 9500 буд неки $10100 чистая продажа. муборак шава ака, муборак шава. уже мушчаи худмонай ака $100 чистая продажа уже бефикр официально мушчаи хита переверни. чанд ха задем шукр гарени зур шуде бо тимбол нёка 2019 пробеги 129000 қатие родной пробег 129000 дора. диди пробего 200 чанд буд ку о нест вообще машалло зур шуде. ҳозир пейнав мекунем, ҳозир бояд бо скидка қат нишон бита. опа тамом биромад нёка так 11885 $505 аз комиссия аукцион скидка $11380 к оплате тамом рад. уже официально метонем табрик кунем мушчаи худмонай. гап нест. ҳай дӯстони гиромӣ, шукри алло гирифтем ака бардин як бори дига муборак шава. ин мошин димша як мошини Lexus ES харидагай барои гашти худшай. ин чиста барои кореай 2021 Mercedes спринтер вар мекунед гарени барои хоҷагӣ барои кор идеални мошинай бо пробеги кам қатияй. да доставкаш то Грузия худаш и кстати мия самоход мебараш худо хоҳад то Грузия примерно $7,500 доставкашай. неки мошини хуб гарени шукри алло. иншалло ждат мекунем ака бардин худо хоҳад миёй бо даше дар навор мегирем. саломат бошед. як бор дига муборак шава.